Akcija čišćenja korita reke Rasine se uveliko održava. U reci Rasini je bilo mnogo mrtvih pacova, kesa, mrtvih kučića, trave, mulja i živih algi. A da Rasina ne bude kontejner i kanta za smeće, u akciji čišćenja korita reke Rasine na Rasinskom keju došla je Srbija vode i javno komunalno preduzeće grada Kruševca. Očistimo reku Rasinu na Kruševačkom keju. Reka Rasina je u sebi krila sve, a sad je čista reka. Rasino-Čarapansko more kao kupalište Kruševljanima. Kej na reci Rasini treba da bude uredan i čist. Reka Rasina je legenda da Rasina nosi zlato. Sama autopijaca i parking za kej nalazi se na obali Rasine. Rasina je u sebi krila svašta na Kruševačkom keju. A da ne bude tako, pobrinulo se javno komunalno preduzeće Kruševac sa Srbijom vode. Rasina je reka čista, reka koja donosi zlato, a izvire na padinama Goča i Željina. Poznata mesta gde protiče su Kruševac, Brus, Pleš i planine koje ispod su Jastrebac, Željin, Goč i Kopaonik. A sve je to Rasinski okrug. Naša reka treba da se čuva, da se voli, da se poštuje i da se čuva Rasinski kej u Kruševcu. Ova reka se 5 km nizvodno od keja uliva u Zapadnu Moravu. Reka Rasina je naše blago, a voda treba da bude čista i molimo sugrađane Kruševca da ne zagađuju vodu.